pacakakan. Naglupalutsot, pacakato taong niraw ito kita tinii jiwamaan. Nanay sinamutay palutsot, namita ulah, namita itapang pacakakan, namita itinii cintanan ito. Ni sinanot kita to palutsot, namita wang na anjing, wang na sin, ibe hauling so sang di de hua. Usual no tapang umamisana ka ko to pagluhay kakarayan ako serang. Umamatawar to ko iayaway asema makmin. 上说我要创造新天新地，以往的事都要被遗忘，不留痕迹。Bahkan kita tuama meminta 赞美我们的主上帝。我们来唱359首，多罗说50 era siwa， 圣诗本359首，多罗说50 era siwa， 很更伟大。Ni tolong kita, tolong tapang ko malutulun na kita. Wamak niyang ikakarayan na nay mapahmer kunika pangzalo nga iso. Patayin ko ni kuanan iso kitaki. Palakian ko na palutsuan iso itini ikarno. Matia uno ikakarayanay. Paprian kami tuno anini ay sa kaurip niya. Pulan ko raraw niya. Matiaw ko niyang to pararaway itamyanan. Kerilan kami to sa kataaw ka sawit niya. Pauripan kami palias nai kami
爱，闹喊你，有咪关爱，有一个出来，有一起来的说啊，你法保持，阿门。帮再来读下圣经，我们今天要领受的是马太福音18章18到20节，我们一起来同声念中文版跟阿美语版，请。所以我告诉你们，你们在地上所禁止的，在天上也要禁止；你们在地上所准许的，在天上也要准许。我再告诉你们，你们在地上如果有2个人同心合意的祈求，无论求什么，我的天父一定为你们成全，因为凡有2、3个人奉我的名聚集的地方，我就在他们中间。Urasakan, seelinan aku semua kamu. Unitan namo ikai umama metu ikakaraya. Unihaitaan namo ikai umama haikatu ikakaraya. Rumah satu, seelinan aku apa suara kamu. Anu malatitai ko palucuk no tatusak namo itini hekal a mitulun to maan a kemai. Cai kacak balah cien no wama aku i kakarayanku ginugutan namo. Anu pakai ni i kituur namo takwananku sakas upo no tatusak tatuluk a tamkau icua-cua i Ira kaku a mikaput ira han ni yes. Bahmet tu wama 献诗。愿我们要来献唱一首《不再有忧虑》，不再有忧虑，在多高高绕。平安萨利亚嘎，米拉亚特达算鲁瓦玛亚亚维米多伦和吉达，我们一起来祷告。天父上帝，谢谢你一个礼拜又一个礼拜的带领，并且保守我们每一位弟兄姊妹。我们要再一次用你的话语来成为每一个人的力量，也圣灵以
每一个弟兄姊妹们同在，无论在哪里，你就在那个地方坚固我们的信心。我们要领受你的话语的，愿圣灵亲自对每一个人说话。奉耶稣的名祷告，阿门。ini rumiat lalaya kan kita suan nama syai lilu urarakaten kita anu cila-cila itu cila alehai ira ko patalah ka itu memilih Yesus Kristus dan nananungan kita itu 在上礼拜我们有谈到末日的景象。第一个是战争，第二个是地震，然后有饥荒，有瘟疫，然后天地震动。Irakunika lalu irakunika lunakan, iraku cahyo atau kesal, tak irajak ko dipung hananay. Tasay ko ray mga takto tasul ko tan kiyas mongurur to kunakakarayan. Jauh ke arah kita hadir ai, jika mafanak的kita 去帮助的kita，我们没有看过天空震动，但是当有那么一天的时候，代表末日已经非常的近。但马老多人的国立凤，我们已经看见瘟疫了。我从小到大，大概这是第一次看见这么让地球不平安的一个情况。Lalu gampang aku saya gerak mengubah hatinya ketelawan alifung. Ayaw satu pukul按照Ukium 之前所知道的，大概都是动物界的鸡瘟或者是猪瘟之类的。那现在人都遇到这样的一个困难。Kalau itu当到itu mari temu itu来。Kasama ng tunukyokai ikor itu， 后疫情教会如何继续走下去呢？所以，都是我的害，闪了一动，按照这个的害，我们就要实体聚会了。再一个礼拜这个礼拜已经开始为解封了。那解封之后，真的能够恢复实体聚会吗？所以一动，但对教会还没kita sariakan。Minakaun kita, popular kita selaku pung akyokai anjai, ujikwai akyokai itu。那解封之后，真的可以恢复吗？也或者是未来疫情一波又一波的时候，我们该怎么办？那病毒的变种会不会一直变、一直变、一直变？我那离风寒的那，我在这个。巴卡塔库乌萨巴尤，好像那个疫苗追不上，一直在变种。现在已经到印度的 Delta 了，那还有 Echo、Hotel 之类的。假如回不去了怎么办？那谁都jatuh karena ini jokai ini还什么很多。也要给他们看，我们先来反省我们自己，或者是。我们自己的工作，大家都明白。Sering tak keluar tu dibacakan明白好。我们的侍奉真的满足上帝的心意吗？每个礼拜我们到教会礼拜，有时候哭着喊主啊主啊，或者是在唱歌的时候真的爱你。你看，有时候却看不见圣经所教导我们的。耶稣饿了给他吃，渴了给他喝，赤身肉体给他穿。就算有人得了肺炎，好像也没有人关心。想关心，有时候医院都不让我们去关心。Kita tuh dari Jokai Jeroma makan, jangan kalau jangan minta terlalu satu tolong minta. Anjay pacakan tuh kita tuh kapan ini haleluya. Nikah, suatu ini bangsa kita, lu baca ayo aku, napakaan kamu hani, lu masuk awal aku, lu pananam kamu hani, lu awak kurikut namaku, napacakung kamu, saan Yesus itu.
Saja ada sapu cima-cima ini saat kita lalu piwin itu mau tenang kita itu说的地方在桌上，耶稣在世上最关心的那一群小子，也刚是安我吗？有妈妈来当票，我们好像也没有特别为他做了什么。一大都就那么jaga tahi rapo bisema itu minta itu. Icilah lehai mareko lehai menisot keputusan yakat meminta ci samahan. 上个礼拜直播完，我去光雄那边，马上我们哥哥你看他很赞的敌人一头牛让，我看到他的状况真的不是很好，到为了是jatuh awal toko itu tumiren anjay misumina to tiren itu nitkrohan itu ta sa asungan sa aron itu niura dahirai rumah maka di在的话就去传道，到家的时候就跟传道讲这样的事情。传道说我们能够做什么？我们还没给我们生来的米大米什么？kami tayar, kami pasar di sana itu. Tanam padengwa, kujisikini ngai misama ijinanan. Tadiwa, tahu jauh jongsin, baca sadang ra, maswal tu yang upafau turunnya amia, 我们都已经往上呈报了。你告诉dia kan ira maripong anak cakap pinukai saka, cai kapilunya milina jinanan tairai. 比西猫万都我们就没有办法直接送到这个养护中心上来动。都还给你看，kalau aku tuh saya pakai Thailand itu, meskipun kami sama, kami rai aku kalahkan nukiokai minta, mau betul aku sariakan minta, Irak aku tahu ninggal minukai, terus saya kacau kacau. 想到以前我们教会还有饭吃的时候，应该说还有爱餐的时候，他起码连早餐、中餐、晚餐都可以吃，还有一些力量。愿主怜悯，开启照顾他的道路，我们也继续关心、追踪，一直到心安为止。那是来多吗？Irai tinitiran ni rami palalan hanggang ayaw mamilipot mamisama. Suminaan ni hapinam tu nasa maksab kalau contoh irai keran tiran itu. Karena hati rai mati hatu suan yes itu. 如果是这样子做，我们就能够像耶稣说的，饿了给他吃，渴了给他喝，赤身肉体给他穿。Sanai asuhan yes. Saya kami tikul kita minatan tetayar minta 我们要回过头来看我们的侍奉，在教会或者是在我们生命里面，可以分为生命的侍奉、圣所的侍奉、万民的侍奉。Pakai ni urip, pakai ni jokai, pakai ni aulumanai, morutayar nuama. Numita itu di kawira anina kyokai halu ita tu sagato opera temu aku kau tu jangan tutan mati ai sari melaksana aja kita tu tayar no kyokai jatuh kata hai rai tini i sasapa ai mama ngai tam kau sana itu suatu yes no 在办行的时候。现在的教会好像我们也一面倒看重教会的圣所的侍奉，以至于无法扩张外在的事工。那生命的侍奉是什么？我们还没不大一样的不必比动，也如这个一大，摩罗萨巴克人的领袖们，我们生命的恩赐，生命的侍奉。Utayan oleh sana itu, umaan kulian 那是什么？也就是我们的恩赐，我们的才干，尽情的发挥，让上帝在我们生命得着当得的荣耀。
Patah kalahan tak kerucut ni patalan anu ama. Tu sa pasilaw tu ngangan ito nira sa kay orib yung takunan. Sa katu sa senso 的侍奉，我大家一定的教盖上来。从就业里面可以看见，上帝呼召立位支派做圣所的工作。我大让我嘛努力比啊，那上我们大家一定的教盖上来。但是我们知道12个支派哇，吉利拉麦都12都，努力比好啊，都弄他们一定的教盖。下个那边那里。大概是1/3的人来管理教会，所以算起来，第3个人都教会里面大40个人，我们的哈耶嘛，等下18，我看到一栋，大概4个人就够。都大家里教会里头，我来都是个在有在少节去传道啊，过一栋。你看，kalau misal做 kita 都大家里教会，马上一栋。Sa katulungan ni na silpong sa pinaulan pulong sa nay. Pakai ni nutireng atau nukyo kaya nay. 每一个基督徒都需要懂得服侍周边的人。Kita mencari itu ay kafana kita mataya itu. Iuripai nu kita to cima-cima anu paro to luma. Anu piao to niharap ito. 很有该包括教会也应该如此。对所在的部落有责任感，落实真正关心社区有需要的族群。有老是今年我们大有叫该的那，是哪一都比那烂一斗，但万民的施工波隆不大家是来，那来上来不帮做一斗，让教会不再只是礼拜天的教会，叫该还能在个什么走比你还要。但你厉害，如果可以，如果可以，我们走的方向下一里路就是微型教会。那么那要标盖，把地扔，还能一大，我们就在部落里面一个一个建立着。也就是说，我们是生活化的教会，只要有几个基督徒在一起开始聚会，就是教会的所在。Ano na papina, matiang sa usaha ni tatapusak tatulog, utulong ukiyo kay kuranan. Halo amo itay pakay, anjay tinita kaway, ano cipalucot kamu, tucikan, ay pataka tinichuaman ukiyo kay kuranan. 包括台北、高雄、台中的弟兄姊妹们，有心2-3个人聚在一起，那个就是教会。要跟着你大家想一想，我们在鹿野地区礼拜天的时候没有办法来教会的原因有哪些？就mau pilih hayani, dari kapilu katanya ambil hay, maaman hani, 像采茶班，礼拜天还要采茶，临时工有时候没有办法请假，开车的根本就没有办法。停下车来，甚至于还赶着你的任务插秧的，还有加班的，还有不好意思不敢来教会的，还有怕被人家笑的，怕被老公骂的，而我们很多的状况没有办法来教会做礼拜。我们有家爱山，sejak saya mengikuti panjang dan saya para kata tusia cai kapilo teri angku tusia amilihan. Halo minta kutusak tenan ni angin itu ancai sangan hantu memusuh sangai atam sau. Ancai anak maka peter lupa inai sangai itu ko palucot. Sa cai kapilo kata ni kyo kai aluman itini nyaro. 很多在礼拜天真的没有办法来聚会。也许就这样子，他们就没有教会的生活，就了吗？terhadap satu awak satu go, mesti ini juga orang nang itu. Ini kepasuan Yesus， 但是耶稣明确的说，哪里有2-3个人奉我的名聚集，我就在那里
在他们当中sanay bersuara. Ano irabu tagusa tatulo. Pakai ningawan Yesus itu iraga piti rami kaput san upama ito hanay. Saka 因此，我们不应该只是礼拜天的基督徒，而是可以在平常时候就能够陪伴那些没有办法来到教会的人，或者是去关心新的朋友。Sa kamarhan kita, tagahingan sa pilihayan, turun miyaw-miyaw marhan ani patapay ansa milisot ansai niraw to damsam sao to。我们要建造一个不再是别人来教会，而是我们去任何一个地方建立微型的教会。Upapatiran na kita sa ikatala, sana ito kita. Mamidsuwot na ito kay. Daerah itu kita kini paputan. Ano tatusa, tatulo. Ukyo kay Quranan. 让基督信仰真正进入到他人的生活里面，我们也活出门徒式的教会。Mga mamidsuwot ito kini palutsot no pinaulan kung singkop ni Yesus. Hal itu misawahan tulikan， 在原住民的地区，或者是说在我们台湾，我们认识上帝从来不是因为先认识上帝的属性，或者是在学校可以学到耶稣是谁，而是有没有先经历到他的真实性。Kita tuh urip kita, mafanat kita.Jika ayaw kita mapanatun na wama tapasulin kita, mangalap ini pitulatan awa ko paswalay, jimak mo na jiyes sanay. Itini urip amo tinakukulah, at say papalutsot no wama, pagkatinako to ni katatamaan nira, taahay iraku sulinay atapang sanay. 所以在面对着没有办法进来教会的未得之民，我们可以做的就是建立微型的教会。Misa ayaw kita pucay papapilo kami tumor tani kyokai at cima-cima atam-tam. Mas lengay lumita kami semaki. Ipatiran kita itini iluma, iniaro, tuya, nama ngai akyokai sanay ito. 有信徒的地方就是教会。在很可能回不去的疫情当中，在牧养上也要有所调整，这也是牧师要时常提醒、时常做调整的。就那么，然后一个过了以后，才都干嘛爱地教该去了嘛？这个马人的你大，把它等于东西呀个，都拉多都说我嘛，我还等于你大。Yung sa tapang sa ko, kundi ka-arep, kundi ka-patrep to, ikyo kaya to lihay. Mikay kita, paswal ko, cima-cima akapot. Iko to ano hal sa to, sa palutsoan ng kita. 在疫情开始之前，我们有讨论过，有的同工说，有可能这会变成常态性，所以我们要事先预备好。上来一斗，古巴路做一斗，因此教会需要反思的是，过去传统化的教会形式很可能就没了。呀要为那在上大家的教会都来害就罗马伊，啊你了解那古里布，娃娃的教会啊，那是不安。你看，所以呢，辛苦的kita，一定你不会的kita，一定你把罗的罗马的kita。Mipatalak ko ang mato, hati ngay hatang ay pinaunan a mingata 以及耶稣的爱。真正的信仰是要被活出来的，我们要重新建构现代人所需求的教会的新的模式，让我们看见教会不再只是建筑物，有信徒的地方就是教会。哈利路亚！那有教会和内在有那么把这个呀这都就这个。你把tirengan aja pilihan, iraw sa iya ka ito
伊拉个叫该伊拉汉人大，所以当教会，也就是所谓的微型教会，就是基督徒所在的地方。我们是否准备好做见证荣耀上帝？是否活出有耶稣样式的生活？有教会itu kasakapan ng maku lumita sa kita na masungin na aito ko na singko lumita pinangan lumita mi pakhil to nangan wa mahaw mo patar kala itu mati ay pinangan yes kala sini atay kala sini itay halito lunay a pinangan haw 还是只把教会的聚会模式改变成是一个随性的，在家里面聚会，自由的好像就在看电视，一边泡茶一边吃早餐，然后一边听着牧师在讲道呢。Anjay, matiara sumiki araw itu tiripi, miki araw itu pakimas ni牧师好，还要跟人带动。目前台湾疫情慢慢趋缓，虽然教会将会陆续的恢复实体聚会，但我相信我们要并用的方式来带领会众，有实体的聚会，也有网络的聚会。Pasangan tentang syariat, sila ngayon kita tinikyokai, mananam tu kita tinisoci, udah Tuhanan ko. Hakang ngayon syariat antar di jiwa anito. 我跟传道在商量说，好不好？我们每一天一问一答，用短短的3分钟时间来帮助小牙膏，很多的不知道的用问的，用答的方式，马来在一个名都去传道，那Tuhan itu minta usahakan tu saya kan, masalah kita ini isoci anu sampai coba cai. Iraku pilih cai, iraku baca usah Tuhan tu pada ami patanak tu singkong saya kan, saan aminatan nanay pasangin na mga pitulon, sama anu numita tak pangcat ikor kotaya, numita ini jokai, haleluya. 让我们用祷告的心来扶持教会的工作，还有我们个人的工作，也就是生命的侍奉、万民的侍奉。愿上帝祝福我们，我们一起来祷告。米多鲁比达，感谢我们yang ika kalian milayapkan Tuhan miso, upalaran miso to rorakatan iko no kyokai anjay no urip dunia。谢谢上帝。 提醒我们，疫情后我们将要走的路，愿圣灵帮助我们，能够按着上帝的心意往前再走，帮助部落的人预备上帝的救恩。下一步，如果atau kan siya mo palujud, bagay ni hanyang i-ngani sekitar tulod. Amin. Nomor 6kita 的算我们来唱150首回应上帝的话语。Tapangau keriren kuprakan. Tapangau keriren kuprakan.求主你到我脚步。
神就与我同在，且保护，教导我言行谦卑端正。祝我每日遵守你诫命，让我在黑暗中照亮光，寻找灵魂丧失的人，这是我人生迫切希望。我们一起来同声祷告，你所领受的，或者是你的困难，或者是你要代祷的，都可以向上帝祷告。不论的阿弥哈，对不对？但像我们yang i kakarayan, ulah nemiso i tangyanan, mahibot mahama, idinika lingkungan, jaga tahini iniamot kunikasunga nungipong, araysan kuparunso usisain umiso kuning, ikaw yun ang mapanak kami, alihay karayan no sayaka, ano pa kayo nito itayan, anjay karaw-raw no parunso, anjay matingin ko, cima-cima, masina ay no iko, pamaawin iso ko, chechulay misumin na sanay ko, parunso niya ang tahitag, anira kumarurayay, tersalan ng iso, anira uji alas ay akahan ng iso, anira kutay pakapilo, apakah niti, irakiso milimata, pacapai, halutayan kay irakiso parangan,也上帝带领您自己在每一间教会，让教会所走的方向是合乎上帝的心意。纪念那一些辛苦的人，也帮助每一个为主服侍的弟兄姊妹们，奉耶稣的名祷告，阿门。Patakat kita doakan syahadat Paulus 243首奉献，我们来唱243首。Kalau maman ajai nanungi so paini kami wama to numiso sapo. Kalau maman ajai nanungi so paini kami wama to nanumiso atapong layak bentuk. Kalau mama natai nanumiso apa ini kami wama to nanumiso atapong layak bentuk. 万物都是从主而来，我们把从主而来的献给主。万物都是从主而来，我们把从主而来的献给主。一起来做贡献祷告。是的，主，万物都是从主而来的，我们要把从主而来的献给主。我们献上感谢，因为你赐下阳光、雨水和风，你也赐下许多万物所生长，让我们能够生养众多，甚至于能够白白领受这样的恩典。因此我们用感恩的心来献给上帝。主，愿你悦纳每一个人的心意。Nanay malaya pumisok ulah nagkatay sa yaga. Ipatagatan
jikang to tiap itu kina ira itu hamba sa kami patakat I disanan mulu sa katayan bisu itini urip no katatay asayangka aray sang kuparocok pakai ni hanya I ngani espiritu tulun. Amin. Pokok patakat ichira alehai mantuk ai ini I kaki lumita itu。奉献报告，7月11号的上个礼拜有电光小组的，有徐干妹姊妹长老，还有吕雪英姊妹阿嬷就一直跟进徐干妹，我你有少华白南人的义雄都你感谢爱文训，波隆韩国中国海以及阿雷海，那么接近那么12小波隆。有大多人的能力大带导的事项跟报告，下个站，不要你讲他的那就赛多厉害，嘛terus itu, sanai ko lumot itu, saka soji minta atau nak say kita, cila ada hai, jombi itu parucuk, malam say kita tidak jauhkan itu, saka tu sah. Saya kan tawar kita, kami tolong tu nalipung nakkan, kalau polong lo cengsekan sama anu kita. Saya tolong, ira kaki no yang kau icilah, 父亲节的米大atau 第一期到做感恩礼拜的米大，一定8月8号，我别个都no yang kau ini, nanai kamu wawa, mafana. Cipalucuk kami准备的欧米亚给马路妈妈上来的，这部分我特别要用国语来讲。那瑞印教会预计在8月8号父亲节感恩礼拜，还有第一期到座的感恩礼拜，今年教会特别请孩子们有机会为爸爸来预备礼物。你们的心意让爸爸来感受，所以请孩子们特别为爸爸来预备礼物。Sangat cepat harap lo lipung cilai satapang untuk kita usung kihui kami tolong balik anjai sangat kita to bahanaan itu irato ko patay ni ay to hana cipalucuk ay sana itu tahani ko hokok itu。Bahkan tapos ako lumitaw, lumakiyo kita dari 331首颂咏，我们一起来站立，来唱331首，同时领受上帝的祝福跟差遣。331首，多罗说，多罗波罗伊拉不在。感谢上帝，让台湾开始为解封，也有盼望，终止第3级的防疫。愿上帝持续恩待每一个弟兄姊妹们，圣灵同在，耶稣也与每一位弟兄姊妹们在一起。那一阵我们ulah ni Espiritu atau sakiput tu pang cari asimu morali ani kaput na ani hai rai sakut. Amin. Amen.
kini ko patakat na tulihay na malumes no wama ko katacay sariaka. Ko tao tingan